Abuziavo, oh my Ghana, a moon to me Judah. Say the school for the drona, braye pa, baby on war. I send me aqua quada. Kwesi and kwesi. Chese baby baby ye o de fan my ebefa de atoa o de toa ebefa de atoa. Na mo na ebusuafo wa wonim se wanya ofufo ne nkatenkwa bi di no ebe ya asisibo aso won sem bi a metumi aka ho. Oso na chese wo de wani ji gobe ho no oso de mesre wada bo mmode asa obe ata wani baako na wo de akire na hyem na wedi gobe ne sa gobe no so menya ne tie se wo de wonsa di gobe na eye guy pa nkanka wo ba ni se na se wudi a eye guy na me nsem nyina ne se eye ade a wo kokopie mu e wo tamale suapon kese bi a e wo ho no mo eye SHS e wo ho a ye nyina ye nim a wo ma je omu dimpa wo my god mu hanu se a ye friend Ganasco enene po ani container kokopie mu e wo Ganasco okokopie mu wo ho no ma ensama e koso wo ho no mo me se abusuafo ensam ne de enyame nkwa na metumi aka bio na mbo no mo metumi aka kebi no wo ho ohime cha me ya mafemu de ansa na metua Ganasco ensensam no so no na abusuafo me ka social media handles ni nyina no oko eye Facebook attention Tvgh e Facebook etibon mo de so be like wa share na wa comment e wo videos ni so e na face no oko YouTube attention TV ewo YouTube subscribe ewo hono mo na Facebook comment eto wo se ne be ya metumi akenkan de amount na me sanso aka wo se Queen Varsity Foundation omo no mo bo omo ni bi chese jankafo omo awusia ne ho krone ba no omo no mutumi bo omo eti wo hono mo na se weni je ho se wo betumi ede ohun akwa join sa akuo ya but umodi asa obefa telephone number na da screen no so na wa from ho na oni omodi nkomo na wankasa won se obua omo ni bia ene rade etumi eboa wo na abusuafo ma etu ama isam so a mekokopie mu e wo Ganasco na bra mekokopie mu wo Ganasco no anka no na school for e complain say classroom so mo de nyina no chese ekwan na sisi ama eye bebia se bi o kafra eye janan bia ohono mo eye bebia anka wo se yetumi kokko eja ye nan wo ohono mo eno mo di adane eye omo dormitory so mo deda na enam so ma eye omo anka so omo pani a oda ye Ganasco ano e ba bontin be ka se di ankola yi ken asemu yi no krabia enim na we na e ma ankola ebufu ye pa na enim kwan ye fa so ankola yi sinti ene headmaster nsema ye ken ye ka se na be ya ka ban betumi ababeboa ye but o boy ano de ene chese social media monji a pictures ye edela de screen isui eya modia na monhwe bebia ye nyama sisisi bebia ye mpegu a ye dan na enam so ma chese abra picture yi eje itinene e wo social media so no eya de ankrofo dodo na e show much concern about it amamo ka se ho Ganasco na se say kwaso wo hono mo pa dia enya dia chese eye kra because Ganasco ye school bia oma jomu din ye pa wo ye man Ghana mu anu se enti baba ne se na eye nkola be ko school na chese o muntumi nya baby nda no mba akwada bebia se bi o kafra eye janan bia ohono mo no mo be ye classroom eye dormitory debi eno de nsi sa krampoda na abra headmaster ni trinity no obeka say di ankwala yi ken nkwala yi twa ntro ye pa esansa sa bia ye ankwala ye twa de ababeto montin so bia ye bia me fa say ye fra ho no store room nkwala ne kofia bebia omo de omo cho boss omo trunk omo mpane ade ekokoku eti ho no mo enye bia ye bia obetumi akwa down mo na de ankwala yi ken nyina enye no kre na we enam so ma eye Ghana for dodo na de oma dwenkyre de aba de fa eye picture ye ejetenene ana se chese nsema enam mframa ma fa eye Ganasco hu ene headmaster ne nkwala ye hu sensem Ghana fo ni bi ekaka se eye ade eye Ganasco eye headmaster no si say ya man bribe bi ena we diska no ena chese on person obeka asemu no krepa ena oye kataso muamu aso obeya na nkwala yi chese omu nsem no akakoye bibija obi antumi mboa mu ebi mu so ka se Ghana hanu mu se mpenifo headmasters ya chese omaboba babai sa na SHS bi ya chese ye fra ofagi ono so eye penino
headmaster mwa yesi manage school fees na che so oye illegal school fees bi ama say GS abona sign ewo school sensem mu eti we nyina o sha enihwe kwan mu ana ebi mu so ka say Ghana half one penny fund dodo na escadicious che so omo yobi a omo ni giska di ho pa mu seska de mo ni ma ne say ya fa emayo ababai ni entoka akese dress na akese ya fa nwa ne ya fa mo ko vacations akese enu na Ghana ha mu fo penifo enim ebi mu so ka say enkwala mo kama kuma afa ntumu yem na say ya ye hu say pa e na ekoso wo Ghana school yi na nde che say ya nkasa ya mampeni ombo na djuma ye na che say Ghana fo sesem nyina abawie no enam so ma ya nkasa ye papa John Dramani Mahama ye ex-president no waba bonti ababetu nenim tuo de afa sansensem yi hu ka say ade a ye mampeni a otisui yankasa ye papa Tvgh ado show boy Kweku Williams ade a ontutu ne niema ye enti na ama nkwalai bressa na empo no ade a nkwala dodo na omo wo schools ahodo mu no free feeding ye ka say ya ma nkwalai ebi mo ho mo nya aduane ndi nanso no school for mpenifo no mo da schools na no omo suro say omo beba monten ababeka sansensem yi mu bi enam so ma omo ye mpenifo mo da ye school feeding na no a che so mo no mo ye caterers mo ye aduane ma nkwala ne ade nkrofo yi so ba bonten ababeka say still na ban odi omo kan te be ya bra betua omo ka FM on Ghana ye de pa ye esan say enda enya market woman na ye say nkwala yi den na ye fe enya omo ani nkwala yi sam ye omo okay eye no kre ana say enya no kre for adi share fa to comment section wo say na be ya metumi afa wadwe nkyere no na makenkan de account Kaise social media handles ni nyina ukọ Facebook attention Tvgh ewo Facebook na face no ukọ YouTube attention TV ewo YouTube subscribe adomebu obo so se na be ya bibiara ye de beto na ye kane a unsa ebeka na face no Queen Vasti Foundation so wo hono mo fa telephone number no wo screen so na from se na be ya mo chese mo be ye me fa say mo be ye kuo kese wo man Ghana mo han mo sia mo be hwe mo ni bi mo be hwe omo a chese omo ma me ewu om papa ewu na mo tumi aboa ama Ghana nyina ye tumpon de abom afa so no me cameraman me editor me bibia Mr. Rick baby awo bia ji utu papa baby awo bia usu eji utu ya de ohia mo abonti a bo me sambra ne na frame ohema echa